Agidil ansambline 4 yıl ten artık diyetim indi. Benim hatınım şap gitken bir yıl. Anlar birge Baltaş'ta yaşadık. Şundan son hatınım Venera'na mında işleyen kurgeç. Ana benim bilen tağın çakırdılar da 4 yıl birge geldik. Şundan birli işlev yapabız. Birgeleşip. Mene 8 aylık kızımız tudu. Gayle qırып җибәрдек, матур гына әйтеп. Рәхәтләнеп эшлибез шу Агидил дәүләт җыр һәм бию ансамблендә. Birinci ülüşüne basım yasadık Cingü'nün 75 yıllığına, ikinci ülüşüne indi Tasır'ın 100 yıllığına bağışlayarak jırlarını toplarına tırıştık. Repertuar yangardı, yana jırlar, yana büyükler. Kollektiv bu yılgısı yılda bizning tağda yaşardı, çünkü köpkene kızlarımızı bebeği alıp kaytırga jiberdik. Şuna göre kızlarımız bilgirek de yaşlar, şiberler, maturlar. Hem indi onlar yaş bulganlıktan onlarının profesyonel ürünge jitkirişin tağda köpkene güç koyarga toru keldi. Lakin şulay buluga da qaramastan indi barысы da bulun kelip çıgar dip uyluybiz.
oxşaş bizning tillar g'alablar tinchlik ham do'stlik yashab olsin o'rtoq bizning yerda tilaklar Sizning oldingizda bugun chiqish yasadi. Tatariston Respublikasining Musajjali ismidagi premiya egasi, Oqtanish rayoni Og'idil davlat jir harbiy ansambli kollektivi. Ansamblimizning san'at yetakchisi ham bosh baletmeysteri, Tatariston Respublikasining otqazongan madaniyat xizmatkari Lidiya Fathulina. Baletmeyster Ildar Fathulina. Ansambling bosh xormeysteri Tatariston Respublikasining otqazongan san'at ishliklisi Insof Habibulli. Xormeyster Noin Muhammadjonov. Ansamblimizning yetakchisi, Tatariston Respublikasining otqazongan madaniyat xizmatkari Liliya Yalalova. Qadrli qatnashchilar, ansamblimizning büyüşü solistlari bilan tanishtirib o'tgan sizni Artur Nig'matullin, Ruzila Nug'manova, Leonard Dmitriyev, Anya Fastudinova, Ramil Grimnurov, Rizada Gafarova, Vadim Safin, ham Ramazan Shayxuddinov. Ansambling konsertmeysteri Oyrat Nuriyev, Muzikal bizelish uchun javobli Salovat Fathulin. To'q operatorlari Renar Kaziyev va Rustam G'aribjonov. Video operatorlar Olmaziya Xaziyeva, Dilara Ahmedxonova. O't qo'yish yigitimiz Oyrat Nurg'aliyev. Ham konsertni olib boruvchilar Kamil Yamilov, Insiya Gabdulina. Esenmisiz, xayrli kech, hurmatli tanishchilar, qonaqlar ham cho'shi konsertni o'zilib kutib olgan kelgan tomoshachi, ham endi albatta Og'idil davlat jir ham biyo kollektivi. G'ajoyib eskitkish, motor shunday. Bugun biz sizning yangi konsert programmasini qaradik. Bir tunda o'tdi konsert ham ko'z yog'in olirliq kostyumlar, shulxatli yuqori darajada qo'yilgan bütün konsert nomerlari. Kelishasizdir, bit hurmatli tomoshachilar. Rahmat. Og'idil Jirbiy ansamblining 50 yildan ortiq tarixi bor. Ham endi mana so'nggi 7 yilda davlat statusida ishlab kela. Ham aytirga kerak, yildan yil ularning konsert nomerlari masterlarcha qo'yila, ham usta etib qo'yila. Mana bugungi bıyılgı konsert alarının indi barlıq 2020 yılda bolğan yubiley dataların öz içine jıyğan bik tanıq, tiren iştelikli, tiren məğnəli bolup barıp çıqqan. Sizge bik zor rahmet etəsiz kile. Hem 7 fevral günü Qozan Filarmoniyasında qoyası konsertda da sizge oңuşlar tilep qalası kile. Hem Qozan tamaşçısının da Allah verse uşun alıp qaytırğayasın. Rahmet sizge qoyğan xizmetigiz üçün keleşekte de selamet bolup, hem indi mına şuшы özübizning Oqtanish rayonunda uyushqan davlat statusuna ega bo'lgan o'zimizning jir ham biyo ansambline to'g'ri qolib, hali o'zimizning Oqtanishchilarini, o'zimizning turli tubaklarda yashagan millatdoshlarimizni tog'inda motor konsert nomerlari bilan suyundirib yasharga yazsin. Ijodiy o'ngishlar sizga. Bek zo'r rahmat. Liliya bilan har bir nomerni analizlab, har birisini beya berib, har birisining ishine kirib o'tirdik. Shundan da endaning boshida ularning yetakchisi
һәм аның астында Лилия Мәүләвиевна астында эшли торган шундый яхшы коллектив барсында бу шундый зур эшләрне башкарып чыга. Аларга да аерым зур рәхмәт әйтәсе килә һәм шуннан да менә һәрберсе дә аларның атказанганнар. Шулай бит, шундый остазлар аның башында торган өчен шундый сифатлы, матур, шундый концерт программасына килеп чыга торгандыр. Тагын бер тапкыр бик зур рәхмәт.